Yesaya kando gundiye muswaga promota wawe owakabi munonga kusinga mu Western Uganda. Elisato hatulakire kuletera Sebabi general konka ticyabasika kugira ngo nashashashasha mukanda biragwira hajire kunuya erino akagwara erino bamutwara Kampala ryarema bamutwara nkahi ryarema kongana ureba haraba kugaba Mbarara University babasa kumuretaho kandi bamutereza apa kutwagamo no mukazi we yogo wa Mbarara uba kweta them swagger the #1 promoter joli nange ndi bulungi ndi wano ne bba wange Sebabi owakabi jeno Sebabi wa so them swagger tukole program yancha cause kati twakava mu ddwaliro tali bulungi alina obulwadde alimizibwa muso kyatugenda kusinkagana go promote owakabi go singa baby mu kintu kino one brad yatujango mushije waliyo nabaje kandi probably tomorrow tuzakumukora interview tujesaho kurangu twakorashi twamukuretera Beazini yayeterize kumukora interview kandi mwijike ngo Beazini birthday ne ya tomorrow tuzakubanza no kuyamba efuzi around town ingashi babeta ba street kiddo tubanze tubahangoye then up next to yechinde kirakurate otherwise one brad omushija wo bare kumujanja agira bamujanora twakayeruka kuba ari mukeshongoroke so amisha rutimbe general Sebabi tuza kumukuretera kandi ntuza kumufunda interview at least idakika 20 ogwendera gendare siyona ne bamane cyo burambuzi cya Uganda kandi ejo ne bugambo byo mucyara we ebiyangambira kugira ngo izati yabasa kumutuha meni turinde tumoro horo mucyara we gamba then up next commenting sharing video eji tamusa Nkore media ntwe Nkore media ekitero mu Uganda yona saba Nkore muri hinji abanyankora bari Kata bari Dubai abari nkai niyeje shamusharinga ikintu cyanyu ikintu kibase gukora kibase kutambura kandi nito tubase kutufuna ikintu cyo successful tukubaretere ibintu by'abani abahima museyo tubaza kubaretere ente tubaretere jevugo tubaretere buri kimwe abakristo tukubaretera music tubaretere masses tubaretere buri kimwe abakristo tukubaretera abarokore tukubaretera so tuzakapcharinga Nkore the whole of Nkore media bana ndakurangana ito zero mushanji 5 mwenda 0 mwenda job business yawe kintu kizare undi amuswagane promoter kan #1 promoter Western Uganda ni mine Beazini ZDJ Kabaka Dr. Justology Shaka Bitama mujuru wa Safi na Asmani of Savage na Skynan Chables them swagger the #1 promoter joli nange ndi bulungi ndi wano ne bba wange Sebabi owakabi jeno Sebabi wa so them swagger tukole program yancha cause kati twakava mu ddwaliro tali bulungi alina obulwadde alimizibwa muso kyatugenda kusinkagana go promote owakabi go singa baby mu kintu kino ndumva nawe mbira kitu kola n'amaanyi kuletekeno n'emirimu gyange nagira bide abankuvira tobola biseera